Mınaklar hazır kraliyimde gubernatör almıştı da ikinci gubernatör alıp geldi de bize. Ben de olmayacak sizden soramadılar burada varlarında. Zaten asmazlar yaptırın zabınız varken. O zaman ilk onda da çoklarına sonra bu kurtarmasını seçmekte şey var mı? Da ayıttı mı dedi? Tamam. Bunu dediniz. Ayıttı mı? Hepsinden yapsana bunu Afrika'nın bu kadar. Kaptara yeni sanma tutsak geliyor respekte. Hepsinden yapsana. Biz buna yeni sanma tutsak ne isteriz? Kakretleri, komşuyla, bazen de işte yok. Yeni sanma, siz düşün millet demez mi? Burada kalbında bitiyor. Sizlerden bu kaptavattaplar endi zorlupsunuz. Birinci eşikten ekin eske çarptı rapor koydu. Endi bu şembek kumtarını seçip bere almaydı. Dura. Yaşlarına bildiniz mi? Yaşlarına bildiniz mi? Şimdi, yetti. Kahvesile. Bunu gördüm yok mu çeçe? Ben çok verimizde aynı bakmayın dedim. Eldin nazır bugün canı gubernatör boyunca narazıçılık oldu. Kaçındığında çıkıyor. Bir sunuşta elinizde bu dedi işlettirsiz. Eldin işenci çok gelin. Özümüzü de cehip tükürler. Raportumuzu da cazıp gelip kalsanız yaşamımızda. Hazır koyunca kumdur üçünde, piştiği yüzüne çıkmadılar. Tokumamın hemen geziktik kumdur üçünde. Narazı olup sizge uçunda söz aykıtlarına tek günü sizge varlayın. Bizge de olur. Genel gubernatör bolçuk karmalatlaştı bunlar üzülür. Bak değilik gidemezsin gördük. Bunu bu gubernatör kaçıp etkenler. Gubernatörden milletin hakları bunu söyle boğacı gündü. Anıda cumhurdan alıp koydu. Hükümet etmişlikimiz oldu dedi. Cem çemberinde niye ki? Millet çemberinde hep doğduğuna karmalatlaştı. Bıçakşıkta oldu dedi. Eldin, ünün düz etmizgen kişiliği, eldin talavuk düz olmamış bir cumhurdan ona ödüyor. Ana, sizler kullanışta bu devlet sınırında bir kişi için o provokasyon olan yok, 5 kişi için olan yok. Buna opsiz sağ. Ağır aydırdan gelen hükümden narazı olma oturur. Cigitli kılığıyla özünüz, raportunuzu yazıp etseniz, yaşamayın. Her bir meseleye bağlı işte, uşağa çeyin istegen için, dinin istegen için, mezgil göster. Gelmeli, eğer de bir meseleler boyunca kolundan gel alasa, bir meseleni tak, tuğra koy alasa, aynı kadar. Hazır, Bana kendi oluşuyor. Yakta tüm da var. Aksu da var. Sıkı da var. Dura mı? Kapılara geçsin mi? Olacaktın, ben de işte kadro siyasetle girişmeyi bildiğimiz kadro siyasetle ne dedim? Yok, eğitim narazısının doğru olmazsa, ucunda eğitimleri bakmayıp duruyor, çeşit çalmıştır, çekip de konuştur. Görülmez, seninle mesele ayıptım. Arkadaşlar, yani ben anlamadım, kadın siyasetle değil mi? O başta alırsanız, bunun arkasında ne olup geçsin mümkün? O zaman kendi müşterileri tarayın, çeşit konuştur. El tarafından sürülen el salamatlı üç kaptana buraya kaldır. Korkun devletime su atma geçip olayım. Tamam. Haydi maçı bırakacak. Yok ne kadar bir söz çekmeyi güleceğim. Apa? Iya. Сообщение болмады. Екі машина бала екен. Екі машинаның артында 300 машина тұр. Анан деген не істеп бізге стабилділік керек. Сұранамыз сізден. Айтам деп едім, айтам. Жоқ, чечеп деп айта албаймын. Менің қолымда Жашта кирлер яқын. Андай бір ақыл үйретіп отырсыз. Мындай ар бір өкімет кулатта сен начальник деген барса жанына жолдаш жүрген. Жалпай бөлінеліп килмей кетіп берді. Менің қолымнан келмейді, сен өзің білесің де. Ет шықпай кетті. Жоқ, емес, жаштар қарсы шығып байлы.
Ayalдар, mına men 2 günden beri жүрөм. 2 gün болду укканыбызга. Çoğun kişilerden bari karşı çıkıp otur. Bileğe çoğun kişiler karşı çıkıp otur. Мен Мукалаев Талгат Каражал айыл кеңешинин төрагасы болом. Аксу районунан болом. Аскарова, Токонова, биз эми бу жерге келген себеби жана эле түшүндүрүп айтканбыз. Биздин эч кандай бир оюбуз жок, бир немени талкалай эли же болбосо бир чатак чыгары эли. Тем более деген азыр сезон башталып келип атат. Стабилдүүлүк керек Кыргызстанга. Биздин бир эле оюбуз. Жалпы могу жерден атайын ошо жаштар делегация кылып мына Токонова сиз да тиги жерден суранганыңыз боюнча биз делегация шайландык келдик. Биз деген элдерди көтөрүп ызылдатпай элебиз. Только бир эле сураныч могу жерде. Башка маселени көтөрбөй элебиз. Каптагаев Эмиль Саламатович мына кече сиз келип бу жерде представление кылып турсуз. Ошол кечеден бери бир күн болуптур. Бүгүндөн баштап иштебесин. Биз баарыбыз тең каршыбыз. Туурабы я жигиттер? Туура. Башка эчтекенин кереги жок. Болду. Аны биз деген эми Каптагаев тигиндей эле, мындай эле деп чукугубуз да келбейт. Только Каптагаев биз менен иштеше албайт. Жаштар эле эмес, бу жерден Эскөлдүн аялдар дагы, энелерибиз дагы, карган кишилер баары тең каршы болуп атат. Каптагаев кетсин. Азыр эми бизде өзүңөр көрүп атасыңар, республикада колуктуу абал болуп атат. Бир жагынан да. Эми биз жетөөбүздөр чогулганда комтор маселесин көтөргөнбүз, только комтор маселеси боюнча сүйлөшөлү дегенбиз, бирок ошол жерден элдин көпчүлүгү Каптагаев Эмиль Саламатовичка каршы пикир билдиришти. Ошол жерден эми как сакалдуу катары менен ошол жерден сөз сүйлөгөнгө туура келип калды да, ойду билдиргенде. Себеби мен мурда күнү бардым да. Мурда күнү өкмөткө барганда Токон Болотбековичке жолугуп ошол жерде өзүмдүн оюмду айтып кеткем. Ай, Токон Болотбекович тиякта кызы чугулбай эми Аскарбек Сапарбекович Жаныбеков иштеп атат, биринчи зам болгон элем. Хотя бы ошол комтор маселеси чечилгенче убакыт ошо бекитип койбойсуңар деп айткам. Анан эми андай болбой калды, просто эл каршы болгондо Эмилбек Саламатович деле бу жерге иштей албайт деген ойдом да, негизичи. Мына ушунча элдин баары каршы болуп атса, иш жүрбөйт. Негизичи анан элдин пикирин да угуп койсо болмок, өкмөт делечи бир жагынан. Эми ушунча болгондон кийин элдин талабын аткарып Аскарбек Жаныбековичти бекитип берсеңер деле туура болот деп эле дейм да мен. Туура. Жетөөбүз районунун өкүлү да. Түскөл район жаштар кеңешинин төрагасы болом. Түскөл район жаштарынан, элдеринин, аксакалдарынан, Чолпон Ата шаарынын элдеринен деле айтып кетмекчимин. Негизи биз бу комтор маселеси боюнча келгенбиз. Анан бу губернатор боюнча да маселелер болуп кетти. Анан биз бияка чыгаардын астында дагы машвара кылганбыз. Негизи биздин эл дагы бул абалыбызга, Эмиль абалыбызга ишенбейбиз, иштей албайт деп эле конкретно эле айтышты. Биз деле бул эл менен чогугуз да. Ошол. Салмаса бизде жалпы элдин чечими болот атат. Биякта Эмиль абалыбызга биякта иштей албайт деген чечимдерди чыгарып атабыз. Анан биз дагы Аксу районунун төрагасы Бурманбаев. Биз дагы Аксу районунан жаштарынын жана элдердин атынан айтмакчыбыз. Биз дагы иштеше албайбыз деген позицияны билдирип, анан биз бийликке дагы бир жолу айтып кетмекчибиз. Элдин үнүн угуп, элдин ой мүдөсү менен бирге иштешсе, биз ишти алдыга жылдырмакчыбыз деп ойлойбуз да. Бийлик деген бар да, жаман да болса бийлик, демсилер жаман деп атат. Кана бөлөк бийлик? Сыйлап атпайсыз. Сыйлаш керек да бийликти. Эми сыйлаганыңарга рахмат. Мен айттым, жеткирем. Момда эми тартипти колдонолу, мыйзамды колдонолу. Түшүндүм, мен барып жеткирем. Мына мен кеттим. Токонова, ана могу жерде турган телевидение өкүлдөрү бүгүн кечинде КТРден 100 бала чогулуп алып митинг кылды деп айтпагыла. 100 баланын артында миңдеген балдар турат. Биз өкүлдөр келдик. Анан Токонова, сиз мындай тийгишинип неудобный положениеде отпайсызбы?
Шайлап қойсын, ешкім шықпайды. Көркөмдөп, монтаждау нормально ошо. Анан телевидение сурады, түз жеткизгиле, түз жеткизгиле. Эки күн күтөлүп анда жигиттер. Карайлык, макул. Рахмат.